Tigerea binyanya nege kosikirigia orchestra majoge waka emarwa biga yabono yinsebire yideka emerongevere na isato chinsa cha Afrika ya amocha omotegereri nakumanya ngotwara wotantatro geniga iga ase studio kolinda sengenje bitango bitare konyara gutangeka rotinga atanyara wika ase studio turakore chinkwana cheito ase wetera asenchera yesimi asegeka egeke etu okere motwe ya aseke kere motwe tunyara okora chinkwana cheito wetera ase enchera yesimi erinde kwane no muske John Monyoncho o wikambegerigia SRC. Yes. Kingese kiengero tu. Mwezi mwiwe Inkike beto yonazira tigenya lebe Susan Momanye Kapchorwe School Nandils Amna chekta kisa muruli Ramba Owa Samuel Ngare Mukua Munyalisawa Nabono meri kwa moko moru yo matunda Musubato lengo moronge mito igazirete Nabono meri kwa moko moru yo matunda Musubato lengo moronge minto igazirete Miriaga chaka kurwane mioye akabimba Kana kogende kiliniki bonanga mira Miriaga chaka kurwane mioye akabimba Kana kogende kiliniki bonanga mira Asinyanya mira bakamuiro Togitomboga kamupi merinda mobare Asinyanya mira bakamuiro Togitomboga kamupi merinda mobare Inga kibona mobara meriera gazira Bakamurusya umoga bakamuira nyaka Inga kibona mobara meriera gazira Bakamurusya umoga bakamuira nyaka Yana Sambo ya mpane maraga kubu Kiama nyumba mawawa Amoneri kimawe ya KISII Express Ngauma nono nyamira Mugako yechari sima tundera kalira Abana baje bakalira mona mayanda Mugako yechari sima tundera kalira Abana baje bakalira mona mayanda Kemu monjia mona lusia monyangi Tikisonya suma mono mwalimu samitai Chulezo shaga mona pita nyandika moiwe Taninya numba monezekeri akuma Francis Oyara mona ndubioro mozeti Meri omusa mona meleni mose Mwanuza babu tigamba tige na mayanda Matunda renda wana mubono watigeiwe Mwanuza babu tigamba tige na mayanda Matunda renda wana mubono watigeiwe
Nyamira. Jose Mogeni Mkuanya Nchua Amalapika Mausu Nyamu Nyamu Nyaramba. Niña numba monese quería kuma Francis Oyara monandu bioro moseti Merio mosa mona meleni mose Mwanu sababu tigamba tige na mayanda Matunda renda wana mubono watige iwe Mwanu sababu tigamba tige na mayanda Matunda renda wana mubono watige iwe KISII FM enka yomugusi.
KISII FM enka yomugusi FM 94.1 ayana matekera de radio ya KISII FM imuye kaunti ya KISII gose kaunti ya Nyamira KISII FM kachie kuma Mugani tuko tuma matangazo gocha radio ya KISII FM nono na bogoto nyora gwetera saba tente baito au bagoto kasichinsa muchikubwatia Kinsa mchakeroka nyoro mwachento ito imiyeduka ya Ondari Enterprises eje kutoka separa ya Kisumu ndogo kinsa mchakeroka na bari kinsa mchambanga top nyoro mwachento KISII FM imiyeduka ya Hamas ejire mbarabara negetaseni kya nyimbo kya manga KISII FM enka yomugusi boigo nabogotarira chio bichinene cha KISII FM echio chigotoka asensemo ya menyinkwa ebare nene ya KISII gochia Kirigoris gendera gotegera KISII FM egenero enka yomugusi. Sorry, the number you have dialed is not in service. Okay, amotegereria na otengano omugeni ore gwikaga iga ase studio asengencho yebitango bitari konyara gutangika taigeti bono tete komorora ase enchera yesimi erinde turagamba nere mangana biratatu amaya igo ayengencho chinga kichiga chia abono morogoba chinga kichabutukire sana lakini tuko kusaba kwabira engencho eyo tusaba kwabira asengenche yonga tanyari tuka se studio kolene na watakomo connect asenchera yesimi. Hello wairire biya Wete moni wete byawori yanto ko wete biya sana. Okay. Nga kiboirire commissioner. Yeah. Ta yote abono nyomba tole. Yes. Lakini wote internet wate Ya bono asengenjo nasabiru kwabira bategereri asengenjo bitango bitari konyara kutangika tikwari gwikaga igase studio buna twaro bereti kurwa bumo chakano. Ya karibu asinjira yesimi baada mutegere na bako nyora asinjirere boronge ekiagera bono igajide katutikadine chinke tobachi tonyudiki jinse satakardo konyora mangana maya lakirende na bona na nyina manyiria bategere ngani ngomwate commissioner kurwa sekyombekeria SRC kyombigyo korenga mishahara ya bakori gasbe serikali chiga chia bono maroba kwani omotegereri ndio maana wataka wewe via sokonda ile studio na nje na mbia tugamba mangana makewe kuraga sio kwa mbia mbia mono na rigire namanyiwe nga mubwate umusangirerekano monene chinse moja abomas Nairobi chitariki chi 15 na 15 ibere kala kwanda ko oboroso bumusangirerekano yoiga wewe mmesangirerekano ezure ko oyo ndiko omo msangano ndiko watu walike kwa mnobyo 2018 na ndio kwa hiyo ya buna emesare kwa kanwa yani poro tuna abantu ndio wale mesara lakini wono ko amini ko yetu ichikurwa ichiare kwa kana boronge ile conference wale kwa manera ya 2018 eto aliko korenda bakore ya serikali abantu ku private sector kuambera igo yabuna kiba kitoko tuye n'ikindi yake nanye ikuba tebo yanyo manina kaiba n'ikindi kurutia the current focus on the work ina tutanyare komenta kiba kitoko nyora wekera tigakaba kubabo koyani how do we increase revenue. Okay. Kwa wewe ndio abantu bakora igono igoto tubuna kiwe sio kiwe kinyi lakini ndio konyora asejikuru output asejikuru ndio manete lakini wana kitoa kama mfano kinyi bono na ndio kiwa kama bwango kwa bila kikiwa chenye bomo ndio nyora kuna ngore anini situations ziko konyora kutoka kama abantu bisare wale abakuriya serikali ngoto kwewe ni nabono ne nabotoko vendrero no kweka kama anini ikiwa zitoko nyora to kama misara ndio ko yinjira situations sida to ko kuna recommenda engere nayo konyora in other words extra quality increase productivity.
Oni ngotumia sisi konyora amerongere. Witu mwesi isano niole kemerongere. Wasentu mwesi komi merongere koto. Abona kina kekerembo ekenene kabisa. Yani yoko bane conference ya boma sokenya. Ego ringana li mwamu asomusangireka no yondirelieli. Ringana li mwamu Eringeke nene kumusangireka no yo bono mura mangana mane mura focuseri. Bono toko focuseri de productivity. Productivity. Yani nakira nale konyora. Se nene ake wetera kitoro tumia. Ije pero oye kuwate mugondo nane kumanye kubunane kuwate ekemo pero mwaka iyo kwa no kolema ne patara de ko okubeka mugondo iyo konyora amitu misano lakini wao toko wori na ki omugondo iyo ni nalgo toa chibino ni misano iyo siko na tikra akore omugondo iyo tomente obviamente rekibando chikuru mugondo iyo. Okay. Bueno, taki sikikene ni kelele kanene kabisa so musangirika n'uyu. Yani bona toko buzo tubure aba corporations. Ari county serikali. Bona una to kutumia kile kiti. Yani ntobe ke ntoteme mono ake tumare konyora kile jinga kubali konyora. Okay, justification kira se conference ya se muntu abakoliga sibe serikali bali bagotekerete chinga kijiga cyabono murokoba wetera se conference ye. Okay, kore jeni da small people tari ko yene kuna kubo na kuwa tayo ila ni ankora. Enari ko bodi na ki justification ye conference ye iga wocha se abagotekerete mutegerere gotekerete emorgo bono. Bueno, justification. Ana te intobuate opportunity ya. Yo komanyavuna ninyare kane konyora musara munena kubo konyora una watu wese userikali. Na veko nyare kana. Lakini wono pale raisi kwa mmoto wa moyo na matendo nyare kana na kutra kole haya. Lakini agora kuna enye tutagete komento sahara una bakole ya serikali. Oto komento sahara asebe ya mentekani. Ala kama era komento kana ekara economy was uchumi tunare ya mentekani. With that is the justification that we can actually earn more pay for our workers. Because what you want and document ourselves out to the talker. It's possible. Okay. Igo ebirengere ryebinene inki mutegete goikera. Ebi mpaka goikera netega. Onye ndi bitware konyora intengo all serikali level county government or state corporations na serikali main government. Onye ndi ko kara tubwa nebuna na veko nyari kana kokore gasi nene goitani to kwa miti to konyora. We will achieve our focus and our target. Yani abada convince na ileno maini komiji tekuna to gamba na bokera kore gasi. Okay. Oye, todo con ya va, porque voy a salir todo con la gente secretaria, todo van a avanzar, van a estar y todo que iba todo a partir de hecho todo no me necesar, a otra Rusia, todo el development, la otra área comenta efforts, pues de como Kyoto todo está ni Kyoto a ver que en que ya es poco de como Kyoto, na ve con la arcana, una área comenta a revenue, en India to continent no me sabe de qué. Enki kogera omuske Monyoncho ayonsi atari goikerana ekiagera awote banga onyenya nyare kane kekebeiga onyentu anyore kekebeiga inki ige kogera ayigonsi ataranyare kana ase amatuko SRC abeire koba asemirimo na iteko to ga gitega se mutara no to so SRC ya bete okore ku ime
inclusion aho kare ke umuntu gare kuyakana musaro abarimu bale kuyakana musaro muka abagari bale kuyakana musaro wani nara civil corporations bale ne yabo bono abantu bakaba oni kere umuntu aho nakuyakana kire ka abantu ndikira nabo tukaba tukunyarikana yekere partia kite ya temere mama saba korabuna omwana mwalimu toko imenterese yao mira mais arsiero koni oni koromuna mwana siasa toko imenta umusaro esa asimere kwa direction oni koromu umukwera ya serikali toko imenterese yao ibo SRC egachaka kwa bigo kwa harmonization lakini bone ko harmonize kwa nyaroma abantu ndari barabuna baho cyake gashi abawakanu kuseto ndi mofano 50,000 lakini bati yinyo existing corporation ile bawakana elinya moja uri wabogende commercial oni Kenya Power ona bali kana 150 bati yinyo change tibo oterabuna tiranga tore se kime saare ni mare korengani wa elinde mtoba n'abantu bakuru misara banke yani ebiguru ndira soko ya area usomo ndokore gasiri yele natako ni erense ngona yabere gasiri ndindi akini wantu waikira toka bana ti ndinti twai twishwe wikana bali twanya rote buna misara abo yeguru twate buri misara itementwa igebe tutapema abarenza kepero simba utobai mukigo chivo elinde basuke anya na bali wake ibo tutapema tarabuna tiwasi yendo tutwakora ko kujabu valuation kero konya tarabuna kira chio kyabere kigo pimwa ndiwatenge timu ngomwana mu accountant tokonya baseti tari mu accountant ese institution is the collective corporation ibo twatebe okora tigashije ke boss wabengati nubuya indutweka ndoko na rasiyo nubuya tunare kokonyana na bande tare serikali na warawo tubapemite kwate ikinegana operochi lakini tuba tukoreki tubwa kama waitwamo tokorera asiyamo tukakora kingo itoko kwendera kurwa na ndiye yizikeka omara twakre nyuma batinde ndabire mu tuba kentera bwa kama maboko amuriga nabo yari bakokonya uskosko. Okay, ine ngaki amusangirerekano yo or structured ibo kisangirerekano gora matkato gora matkato ibo dikuri tanga ni tuwate aba ni koruchinse yao baweza kwa experience yao kaiba ni atina tiba abana ziko kokonya chinse yao comment the output yao so what different papers were presented na muwaso yani por wakani na ndio ndio karantana kwa discuss na watu kwa state corporations ndio wote caucus yao na watu kwa main government na commissions ndio wote caucus yao na county government ndio wote caucus yao yani ni sangre kana kwa muwaso na kuambia igoro na kitana ko target about 35% PSL target of water because tangani area covering we have one different state corporations have experience there are state corporations in kia temire kia what we call productivity to you can experience kiwa water alafu bikodia kato akaramba hana swagambire will form what we call a report with resolutions, draft resolutions, so to correct mwanendo wese, so mateuna matukaya bere ama hata abambere naya, and then na approach to sport mote, meye, ngokora nje to tabanayo, tuwa termana ko konya and let my report you, and the report will implement as we go forward. Okay, mbiye mono sana. Na abantu bande bakageire usibagani asumusangirerekano yombara byaba to invite them to all sectors yani to county employees what of this recording what about private sector what university
invite nabara ukera barabumate amangana bwa mbere somi intango productivity nabara nabari gorake come and help us to invite the other to one different corporations into what different corporations to charge colleagues the done a lot of work in terms of productivity na Kenyan was helps that's going to do those standards to adapt to what is the experience in so Kenya ndio experience zonda level kwa sababu advance over colleagues na nyumba ya bumba go kana alikuwa tokoni yani kwa jirenge tu wata wale ni Malaysia ala ni South Africa Mauritius na wao waraje kana alikuwa kwa rende na kwa wao sio kila kiega ndio kitu chao Okay, mbia mono omotigere ringa ngendere gukwana no commissioner John Monyoncho ko rwa aseke ombekeregia SRC ombegyo korenga emishara y'abakora imirimo be serikali kinga gikiga cia abono morogoba ekeragendere gotwerera igoro y'umusangirerekano munene orabe kinse mugiri cya bomas kujagerera 15 ugaidari 15 biro mutinyo gocha musikamanyo abona takankuburinga abariganitie umusangirerekano yombara byaba. Who are the conveners? Oh, the conveners. That's what the conveners was abaveganya batana. Into what the group kwa Intergovernmental Technical Committee was IGRPC. Into what Public Service Commission. Who number ya kulikaba na serikali. Into what Institueka Salaries and Remuneration Commission, the water and corporation to State Corporation Advisory Committee, and then the water in the Ministry of Public Service. So we have a convener in the way. Okay, mbia mono sana. Anda kenunya aligo kunera kyagera bantu ande mbali batayite kumanyanga mbara byaba barabe abakwani beri tukeri panelist mbara byaba barabe ko moderate umo sangirerekano yoiga facilitators bonze barabe aseri tukeri ga gosama tukaya murabe mu bwato musangirerekano yo. Okay, na ora tani kera bwato kuntuwate the program yani yeli sende what ngali kontanga ni para no manebe sekali yani head of public service hapo over the opening speech into what about SRC no part of the convener into what about the principal secretary for State Department of Performance into what the head of public service into what the governor into what the governor keynote address Council of Governors and the Council of Governors mbele kwa mwananomo tumiweke amangana igoro yopolika bantu de county government yes tuko na barabo tuko na control of budget na barabo tuko na auditor general na house for tuko abantu wale kufidaba kwa economics kwa into the economic affairs na barabo era mangana cieto tuko kuna ngimu mwanite mo wako yuko kufranga na laura na roma tena na wale ke serikali ya nabo ikiera napo ikiera kwa ni wewe trade yuko kwa culture yani ndio kwa mimi ndio kwa kwa ya sito nabo na bako kuponya abantu kurufida amini kurufida FKE ndabo na wabo abantu abakorera ati ikintu cy'abakorera sector na mekotu nakalifike wote arengeze pebuna na kibaro kitwanya rego okomite komentega tokora no ndo monda mente gaga nkora nyina kwa rego mwana gwese ndio moja mwana gwese nabo ibone na bara kwa mwana aberata to platrende minister ya public service so bega the main na bangi na lakini wao kwa ndio bakina sasa wale bara wao to ambaye zero ya kwa
ekero nkwira na maiga ke musikimanya njoga igase ekero kware goteba buna mwabeire mo gotema korengana ni meshahara ekero mwanyorete nga andake harmonization njarengo asa mangana ya iga yumusara usubwaka ni ugoiga mwanyorire mechandende mwabeire mo goetera ase engenjogota ase engenjo korengania goika abandi batiri gwaka abandi baira ni gunsake nararia ya mwabeire mo goetera ngani pero maine misara mkiana kwere misara yondense ukore ngiri pio kubata kana kini kumukini misara rende kwa moda amen tuwe misara moke au yeye kile kanene mwako nyare gap between wale watu bwana wale kina wale go strike white Iwega ikiri kile kile kama tegara kwa sababu tayari kwa mami presa mami presa wale watu kwa ndo kwa tunalikuwa wasunto kwa na wakora wa serikali mwana wao tuwezi mtovu atibono kwa watu wao tunakuwa wajimoto wewe sasa imetoka lakini ikiwa kama teknolojia yao ile kile tu wao kusema kwa challenge ndio mwana kwa ndio wanga aba sini sara ile very emotional. So mtu kama mtu na kuyo msahara utali kukuwa pia. Yaani ndio sio kuna msahara unataka kama mwako unaenda inflation ya ile pesa kama kuwa pia. Ndio mara hapo kile mtu wao chao kuna kwa anti tulile msahara kwa ndio kwa na mtu ndio tunataka ile msahara lakini hono ndio kwa ile msahara ile roho. Ndio kwa anti saraganya. So the biggest challenge hapo kwa misahara bantu kwa misahara lakini huo misahara hiyo bona ya agenda kuokeana kwa na inflation yani kile mwaka sasa mwana mtu mwaka mwaka ulioeta mwaka sisi mwaka wa 55 kwa 60 lakini misahara fundamental ndio kuna the value of the mwaka hiyo kwa kuokeana the biggest challenge mwaka na level sio na kio ekera kama kio yani mwe votos kwa wana this conference is finding out the sentiment of what we are making kwa kuna kwa new investment wewe kama kile sio nyonge ile wata ile kana comment kana lakini tuanze toka internet kwa sababu mental ile hata kuna una abantu mbale una bono state officer tumanye tena state officer kwa na constitution state officer mingi toka la sema yako abange ababo kemtale mingi kwa tani ilikuwa hiyo nyora kile ngati tukapo na kujisikia sasa una doktora sasa dokumenta sasa inkiano lakini tukapo na buna aga state officer kwa langa musara wa kwa mtu mwa kwa musara ndio kwa lengo liga ni sio kama mtu mwingine la siasa Usi nchi kusema kwa kile kata hao na kuna tomate au usiki au Salaries sautia ndio kama na kusema sisi ni kama ni okay ndio story ndio kana kabisa hiyo ndio na watu mbaya kama na umegaza ya siniriji ndio that's the biggest challenge sometimes we find us to do our job Ogose melioro chenkoro wo ko rekiagera watenga muchando monene no konyora enchira ebese gotoka linde gokinia babarenze wocha igoro ogose melinkoreo Wale ile teka ndio unapata pesa kwa ambapo ni fingencho conference no kutokonya na sentiment kwa sema okay yani toto ya watu na watu wasema there is opportunity na kupata justification mero opportunity mero ndio claro kubwana ndio tunasema ndio na kigango tra make an effort so that we see whether we can produce more tumana kumwe jiga na tuaka mango kwa tuamente wewe sema ni hii wango sababu mtu sasa chieto elindo tendrewe kubikomokia elindo tuna kwa produce more there is hope okay mbe mono omuske Monyoncho asengenjo chinsa chato butokeire kiwango tutakagire take dimatinga kende nkere gwatigariga orate bi motegerero tegerete bono iga kurwa SRC Intano kama no kwa kuna bono mete SRC mono ya ene no kwa mishahara ya kwa serikali
kwa hiyo kuna kuwakonya na wale chipo. Yes. Lakini kwa vendera huna economy kwa sababu uchumi itaendelea mtego kina uwangu bado tutagete. Yangu kwa hiyo sisi tunataka kuona wale wao kwa serikali na tra media in the next 2, 3, 4 years economy of the Ukina is highly likely that we can be able to be looking at the salaries of Okay. Mbiamono sana asokwira jinga gichao gukwana na into KISII FM mugaiga nonye tunyaririwe kaiga se studio bune twaro bereti asenje bitango bitariko nyago tangika negenire ntogenderere kumanyo tugiri na kimo sangika ni yora agenderere na chinga gichinde kerura ikegaiga nonyari gotoerera sobwagare mpaka ni ko mbiamono sana mbioso ko understand my problem because next time na hola ngale kwa hogo chao. Okay, mbiamono sana kuya emmoro babenkia. Okay. Motigererio inigale oske John Monyoncho commissioner asekyombegia SRC okwane na into chinga chia abona moroba kine kyombegeria korenga na ko harmonize meshahara y'abakori emirimo be serikali kibwate musangiririkano munene ebichakira kiriki 15 mutinyo gocha toereire amangana makongu bagutwara mono state officers yabange ngo bagutaka bakanu kibesa buna batagete na umuchando munene babere bagoetera ikiagera twara iguru korero konge sana ngocha bari bari sana lakini rende ayanda mange tunagukomanya buna chinga kichiroro ikiagera bono iga igocha tigeri edaike ya motu tonyore amangana maya na Burit Nyangweso kwa iguri gore project nyakegi makorwa Itika kutumikia wana Kenya urwa chintandanye chense gosi oyo minto bebo no mwanachama bwe chama ya ODM buno mu governor trust me as an assembly ngo moetitore tonyore deputy governor ngia monda kogenda court ini akiyae na magenderero motagete usene bitina mangana religious abandi babiri bakubitumia kogendera kuuniriria abakungu abanyina maene batwereire twangainirwa matuka mange naki echiro ngorose Victoria Kenya. Nafasi ya siasa tulikamilisha. Kama viongozi tuungane ndio tufanye kazi. Hii watu nauza hii pombe haramu ni Kenya watahama. Hatuwezi kubali mtu kuuzia watu sumu. Nimeacha pombe kwa siasa hii ukweli hivi. Iga. Nensinkima aya namangana maya KISII FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere
shideka niberecheta nirigure chinse isato chabono obutuko Monyoncho motegereri na koreganire nenda semese temangana mayese inchira yobwekira nukorenderi tangani ani gatiari na koreganire senchira yobwenge ababisa beche clinic nigo barure notice gocha se serikali gocha kimugiro bobo mirimo gocha kirari tukara Jumatatu bike gocha muteneneriwe budget ya serikali yani control of budget musubati Margaret Nyakango nigo atuguteirare ya supplementary budget ya county ya KISII Musasiro Lawrence Nyanga uyoro asobokorerwaye KISII Cathedral nigo bonabulire ya serikali kobe komukia bogo koroboni n'ubutumiki bamarwa atanchirega Kenya Nomo waziri boberende bwe mumoske Professor Kidhure Kindiki nigo bonaine kiribune mirubiriyo yugo chekonganye chera ya KISII korwa serebonega gucha sensemwe yende nigo yabekirbo ikirano Ejamana yanda mangu Monyoncho motegerere bono na koreganiriye nyora senchura yubo ikirano Monyoncho motegereri bono toerera uyeigwe buna gwateka kurwa semesa ya mangana magia ime ya KISII FM aya na mangana magia KISII FM na Purity Nyangweso Magega ye bunge ye county ya KISII gwetia budget nke yani supplementary budget ye county ya KISII mutenyueta muteneneriwe budget ya serikali gose controller of budget musubati Margaret Nyakango nigo ayetugutarare budget yo musubati Nyakango nigo mirana na baraibe county ya KISII bakoragwa na monegeriwe bunge ye county ya KISII Dr. Philip Nyanumba muske Kennedy Abincha uyore mu waziri we chibesa gose ase serikali ya county ya KISII na bande kumurikira budget yo asibona boli serikali ya county ya KISII koroisia buya budget yo ejemega yense mu yaba MCB county ya KISII kumurikira riuko musubati Nyakango kumurungania sekeri bagatwabone budget yo bayitetia se bunge yo niko nende yakoretwe amoncheririgete ayiba tancheranite igentokirema minchaniri chiko etambukire kiki musubati Nyakango gutugutirare budget yenke ya county ya KISII niko banokira chiko turbani mirebiri menge ya county yo anemone mirebiri ya magenderero bunabono chibasari echaboruko baichirite chifomu na baganyirite bucha konyora amo na magenderero nda mange KISII FM enka yomugusi abakorere babogweni asechinya gitari che serikali nigo bokagire guche kogendera guturbani gwa mono aiga Kenya nyabo bisabe che clinic baguche gwikira nigo kurira kwabo guche ase serikali gocha kimugiro bobo mirimo gocha kirebike gocha abo bisabe che clinic yani clinical officers nigo barure notice yo gocha kimugiro bobo mirimo ritukore Jumatatu gocha notice yo yachire chinga kyabanyagitari nsekyombe kyabogia Kenya Medical Practitioners and Dentist Union KMPDU bagendera no mugiro bobo mirimo asiri tukore 12 rero abo bisabo beche clinic nigo bakumurungania igoro ya kiribago tababuna serikali teraoro kyemirubiri ndeyonsi yo guchewikirania magani yabo korengana nechire serikali yabalirete asoko igwana kwabo asabano munyakirgo bekyumbe kyabo bisabo beche clinic ya Kenya Union of Clinical Officers kuko ukurukwa Peterson Washira atebirubuna nonye mega yogote magukwana ne serikali mukyobotora leta matunda ndonsi. The most unfortunate thing about this is that we have given the government enough time. We have tried diplomacy. We have followed the law. We have gone to the Ministry of Labor. We did conciliation. It failed because the government was not committed. We went to court, and even after they were summoned through an order of the court, they still refused to come to the table. Aniga gocha chinga kibano mwaziri boba cheno ega Kenya moskeso zonna kumicha atebirubuna wizara ya yeniga nrete kurigeri chibu dio gokoro mochando bo mugiro baba nyagitari uyoga nrete kwene kiwega Kenya asibegene kiruna nigo bacha kire kwena na marube yemiremo gocha saba nyagitari bali bakwegera gose interns gocha kira interns beche clinical officers. I noticed several queues at Ministry of Health. The clinical officer interns are picking their letters, and we are going to ensure that all other cadres pick their letters so that he kelele ya interns tumalizane nayo for once and for all. But I want to take this opportunity to thank the healthcare workers who have continued to offer services to Kenyans, even as we seek a lasting solution to these perennial problems. Hizi shida zikuanza na nakumicha. KISII FM enka yomugusi igogendere tegotegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi
Purity Nyangweso sorobotero ndo Monyoncho mutegereri umusasiro Lawrence Nyanga uyora sobokorirwa yese KISII Cathedral niko banabulire serikali kubikumukia bugukorobonia muno butumiki bwa marwa tanchiri asokorangiria kibarasa na kubatirania bananchi kuri birengerero bya biguru yese giyeyo ya marwa atanchiri ga Kenya. Father Lawrence Nyanga niko aringe ko yakwanaya ekiraringe gucengera ritukira iri okwiburwa asabona ikiri myaka 52 Ruth Nyanchama na robotero wa century y'ubwekirano kagukwana nemesecho ya mangana maya ase omoyega uyiboreganirwa na Father Lawrence Nyanga ligocengera litukoria ryo kwiburwa nigaira libagejo na gwakirambia mono ase bonsi bali baikirana ase omoyego yo likoeneke bona nkomocengesia bali litukoria rero asaike myaka 52 akara to korigereria emyaka yonse na amenyirense mateka ronkonyore emyaka ngo celebrate rero ngana akori emyaka 62 kadi umoboro bwi emyaka lakini bintu bire narorire ikyano na senka seito ase na iboletwe amaruna rengo amaruaya are gocha kogendra angare na kubanyora na bararia mogocha gaiga egere mocha onterra happy birthday yar ko nyarkan. Father Lawrence Nyanga uyobeire gakobo mostari obosyo korwania obotumeki bosobonyubwa marwa ya tarengiria nigaro kyomogokoye asigetambukiro ge serikali basokobeka emeroberie metingu koene kinga obonyubwa bo marwa tarengiria nkoerare imense ya Kenya. Abana baitu basoma chisukuru asa marwa yakoroso mwana tagosoma sukuru nakiye ko tutagetenga serikali kiyatebire namukonyi bw'umurai bw'ensi katebire nande omwasiri woborende katebire oika abantu bayimokerere iguru omo commissioner bw'e county buna bono KISII angaiga minyogete kerase kibarasa korosia arangiria badisi bonsi kisab county arangiria ba ACC division arangiria bagambi bonsi abantu bayiche barwe birengerere baboriwe ekenyoreke una twatebetenga ebirabu byonse bisiekire abantu bamotebi ngayaya bisiekire ngaibitasa asieko bagende bakoro bisieko ine arenjero kera kolegas lakini ngakonya ukwana kuruchio bisi ganto okonya kenda ginko reporteri geteseni ge KISII FM erietariane Ruth Nyanchama Biamono Moseke Ruth Nyanchama sorobotero wa century y'ubwekirano sorobotero ndo Monyoncho mutegereri abamenyi bekenyoru kyabotondo kegotoka bo chitendere me county ya KISII niko bagenderete goichanirege korase gotebekana umusacho yomo amwitete omwana yibe myaka 10 asibono babulire abanyanyimbo hokorobotuke botinde na kumwiriro mukageru yegetambukire getindikeri chiko Moseke Dolphin Mugaka na mange Erio nerio giria bamenyi korwa sekenyoro kya botondo egotoka se ward ya bo chitendere ebunge ya bo machoge chache county ya KISII eyemagiga yo musacho yomo kumwito mwana yebu myaka 10 yomo abantu baminzo morojabe egagari ya gangera bakira omuntu endagwana takalaru atambwe agaito mwana motangani agateba na machanyu no boro bwa mongenda tugatiga eria kabere onwansi yo mwana eriaga tugatiga twamenya gitari remek wakare bakungu kaki eria gatatu eria gatatu ngo indi twajira abandi bajire mugondo komera toira nyasembi amano torende ire mbura abandi ne cyatokotora twaje kunga korengana n'abamenyi abo umusacho yo eketari yakorwe gatangani anyarire ko bagakora kurende niga mwituto mwana yo mutangani neria kabere akama umwana yo simo oyure asenya gitari ya Rainmek konyora obobweni kurende tanya kwirerwa getambukero kende gionsi neri tukoria rero niganyaraga kumuita umwana ye ondebwe myaka 10 yomo umusacho yo niga bwatwa na koirwa segeteseni kyabanyanyimbo ekero obotuki bwachakiwe ko reporter ya KISII FM editorial Dolphin Mugaka igogenderete gotegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi Togo soka basio Monyoncho mutegereri mwaziri w'uburende wa Imomoske Professor Kithure Kindiki niko banene kiribone merubirio yogochia konganye chera ya KISII korwa serbono igagochia sechense muchinde niko yabekiro bwekirano kako ni me county ya KISII emambia yeri tukora rero
chenga kia koretaro yaye yokora tomurubiru ogendrete bobagachi buchinyumba chirigurirense asense moyechereyo ya KISII moske kindikini gate babuna serikali nigo yanyoriro bolimo asechere yira chikonganywa guchia abangoiga irikurari bagaguchia serikali gukora imirubiru aho yamagendera asechere ya KISII erasibono nigo bano kogareya umuchi obosongo moske kindikini go aburire serikali county ya KISII kubaterana mone serikali nene rigoikirania umurubiru yo. As you are aware, the government has decided to relocate the KISII prison from here to another site so that to give room for the expansion of our town. And therefore, the government has directed that the county government work together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities. I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We are just waiting for a few verifications. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here. Around 20 kilometers or less, maybe less, 15. Utwana na Monyoncho motegerere ebarasa nigo yariga ni warera se location ya West Mugirango me county Nyamira erigo kwanira chinchira cyo gutinyo burindi ya sichinseme cyuna gukora ebikora bibosari ka kwana na bari kwamangana majiya mugambi munene bwensemeyo nigene kibana nigo bayigwana na kwire bitambukiro aho byoko biko burindi ya sichinseme cyo igati yabo gutarira chinsemo kiri abasari bakagire kwebisa na gukora umusako ekira sekende irende ko nekibana abasari abumbari ko gendra gwikiranye ebikora bibosari ya sichinseme cyo. Senior Chief West Mugirango location. Hivyo tulikuwa na public baraza kubwa sana hapa kati ya kata mbili, kata ya kwenye Matuta chache na kata ya West Mugirango location. Tumepeana wananchi nafasi, wameongea, wametuelezea kwa urefu jinsi security itakuwa mzuri kwa hii area. Na tumechukua hiyo hatuta implement kwa sababu tuliwapatia nafasi kila mmoja kaongea kujua shida iko wapi. Shida moja tulipata, kuna msitu hapa karibu mahali mwenzetu Justin alinyongwa na tumeambia mwenyewe hiyo miti itorogwe ndio wakora wasiwe wakijificha ndani. Lakini tulikuta kuna mahali watu wanajificha na kufuta bank. Tumechagua vijana na wazee wale watatusaidia kupita patroli alafu tuone area kwa swali. Ase barasi yabo bisabo burindi asichinseme cyo cha West Mugirango nigo bana na chinamba cyabo cyisimi irabana nchi babe bakobekorobote sobango kero bakorere bikora byobusaria sibigo mugambi bwenseme yaburi abantu bonse konara kwirigiria irinde ko kyane bikora byobibya muntu busaria bonde. Ningependa kuambia vijana wafanye kazi na mikono yao, wapate pesa badala ya kukata shortcut ya kuua watu na kuwanyang'anya vitu zao. Hata tumepeana namba zetu hapo, mwenye atakuwa na sita anapiga tunajitokeza tunasaidia. Hata tulikuwa na OC crime naye amepeana namba, kwa hivyo najua sasa area itakuwa sawa sawa. KISII FM enka yomugusi okora ngogenderete kotegerera mangana majiya na purity nyangweso gukorera Monyoncho motegereri abantu banene go bene kigwa gusira magimabo chinga kimunya nyimbo yo magendrete kubora kubatekana nimbure nyinge yene getwe mu muchonere be butuko gukera rero nako ne kyamache amange wicira nasi chinsemo au chimucho yo chiriboti nigo chikoro kebuno munya nyimbo uyu nigasombeto na mache chidai kankemega yo kubatori abonchurira batatu amuno mwano yomo asensemo ya country bus imumoche Nairobi sebane mirobire yo kumuligia yabe kiru irigotema kumotoria wose kubura umubiroye onyusiritie ubugima bwa yasamacha yo imbura